Amahoro bana b'Imana, muze mwumve ukuntu Yezu agira neza. Kuri wa mbere w'icyumweru gikurikira ukwigaragaza kwa Nyagasani, tariki 4 Mutarama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 3, umurongo 22 kugeza ku 24, n'umutwe wa 4, umurongo wa 1 kugeza ku 6. Nkoramutima zanjye, icyo dusabye Imana cyose turagihabwa, kuko dukurikiza amategeko yayo kandi tugakora ikinyura. Dore rero itegeko ry'Imana nuko twakwemera izina ry'umwana wayo Yezu Kristu kandi tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma mu Mana nayo ikamugumamo, kandi aho tumenyera ko Imana iturimo nuko yaduhaye roho wayo. Nkoramutima zanjye, ntimugapfe kwemera ubonetse wese, ahubwo mujye mubanza gushishoza ibyo mubwiwe, kugira ngo mumenye koko niba bikomoka ku Mana, kuko hadutse abahanura b'inyuma benshi bagakwira ku isi. Dore icyo muzamenyeraho ibikomoka ku Mana: uwemera wese Yezu Kristu wigize umuntu abakomoka ku Mana, naho utemera Yezu uwo ntabakomoka ku Mana, ahubwo abakomoka kuri nyamurwanya Kristu, wa wundi mwumvise bavuga ko azaza none ubu akaba yarageze ku isi. Mwebweho twana twanjye mukomoka ku Mana, kandi mwatsinze abo bahanura b'inyuma, kuko batuyemo asumba kure umugenga w'isi, bo n'ab'isi. Nicyo gituma bavuga ururimi rw'isi maze ikabatega amatwi. Twebweho turi ab'Imana. Uzi Imana aratwumva, naho utari uw'Imana ntatwumve. Aho rero niho tumenyera umunyakuri n'umunyabinyoma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 2. Imana igabira umwana wayo amahanga yose. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 4, umurongo wa 12 kugeza ku 17, n'uwa 23 kugeza ku 25. Muri icyo gihe Yezu yumvise ko Yohani yatanzwe, yigira mu Galileya, yimuka i Nazareti, ajya kubika Kafarinawumu ku nkuka y'inyanja, mu rugabano rwa Zabuloni na Nefutali, kugira ngo huzuzwe ibyo umuhanuzi Izayi yavuze ati: igihugu cya Zabuloni nawe igihugu cya Nefutali, nzira igana inyanja, hakurya ya Yorodani, Galileya y'abanyamahanga. Imbaga yari yigungiye mu mwijima yabonye urumuri rutangaje, n'abari batuye mu gihugu gicuza umwijima w'urupfu urumuri rwabarasiyeho. Guhera ubwo Yezu atangira kwigisha agira ati: nimwisubireho, kuko ingoma y'ijuru yegereje. Nuko Yezu azenguruka Galileya yose, yigishiriza mu masengero yabo, atangaza inkuru nziza y'ingoma, akiza icyitwa indwara n'ubumuga cyose muri rubanda. Ubugiraneza bwe bumenyekana muri Siriya yose, bakajya bamuzanira imbabare zose zifite indwara n'ibyago by'amoko yose, abahanzweho, abanyagicuri, ibimuga, nuko akabakiza. Maze abantu benshi bavuye mu Galileya no muri Dekapoli, Yeruzalemu no muri Yudeya no hakurya ya Yorodani bamuhombokaho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, muri aya masomo turazirikana ku bugiraneza bwa Yezu. Yezu arigisha, Yezu arakiza. Ejo twizihije umunsi mukuru kwigaragaza kwa Nyagasani, aho twabonye ibimenyetso bitatu bigaragaza Yezu: abanyabwenge, inyenyeri n'amaturo. Abanyabwenge baturutse iyo gihera bayobowe n'inyenyeri, bakaza kuramya umwami w'abami Yezu, bakamutura amaturo, zahabu, ububane n'imibavu, agasobanura ko Yezu ari umwami, Imana n'umucunguzi. Abo banyabwenge bahagarariye abantu bose batemera, abapagani, abantu bari kure y'Imana, abantu batatanye. Abo bose nibo Yezu aje guhuza, akagera ku mbibi zose, ku mipaka yose, agira ngo abegere maze abakize. Kwigisha no gukiza. Yezu arashaka kugera mu mfuruka n'inguni zose z'umubiri wanjye na roho yanjye, bya bice bitageheruka Imana, hahandi nagiye nigunga, handi nshaka ko Imana itagera, ngahakorera ibyo nishakiye. Yezu arifuza guhagera. Ni koko Yezu atwigaragariza atugirira neza. Ni nabyo Yohani mu isomo rya mbere ari gutwibutsa ko umukiro wacu uturuka kuri Yezu, tukamwemera kandi tukamuhamya, tukamenya no gushishoza ibikomoka ku Mana. Yagize ati: uwemera Kristu wigize umuntu abakomoka ku Mana. Mu Ivanjili y'uyu munsi Yezu arimuka i Nazareti, ajya i Kafarinawumu, akajya kogeza inkuru nziza ahantu hari haribagiranywe hose, mu turere tw'abanyamahanga batazi Imana. Imbaga yari yigungiye mu mwijima ikabona urumuri rutangaje, nuko abo bose bari basigaye mu bucakara bw'icyaha Yezu akabasaba kwisubiraho, bagahinduka bakamenya Imana. Yezu kandi uretse kubigisha aranabakiza, akazenguruka mu ntara nyinshi akiza icyitwa ubumuga cyose. Mubyeyi, umva ukuntu Yezu agira neza. Ntawe asubiza inyuma, ntagira umupaka, Médecins Sans Frontières,
ni umuganga utagira umupaka, ntarobanura, bose na hose agerayo kandi akabagirira neza. Amen. Yezu nyuma yo kwigaragariza abanyabwenge Baritazari, Gaspari na Melchiori, abanyamahanga, ubu ninjye ukurikiyeho. Yezu arifuza ko nanjye nyuma yo kumva aya masomo atagatifu ankiza. Ese ntoye mwiki? Nsigaranye iki? Ndahanye iki? Cyangwa nditerera iyo? Oya, ntibikabe rwose. Mukristo, uyu munsi ni ukureba ukisakasaka ahantu hose waba ufite ubumuga. Ntiwibande ku mubiri gusa ngo niho hagaragara inyuma, ahubwo reba n'ubumuga bwa roho, aho uri gucumbagira mu Bukristo, aho hashyize inkuta n'imipaka. Ntukamere nk'aho Mukristo mugenzi wahemukira agahita afata icyemezo cy'uko atazongera gukandagira mu kiliziya mu gihe wamuhemukiye akirimo nawe. Muvandimwe, izo ni inkuta z'umwijima, urazitira Yezu. Abandi Yezu arabageraho, wowe ukaba ari wowe usigara. Kandi ari wowe udasiba misa, udasiba kumva ijambo ry'Imana, ntusibe isengesho, ariko ukaba ari ukwiyerurutsa. Ibikorwa by'urukundo urabikora ku buryo bishimisha abantu, ariko niba ugifite urukuta rw'amacakubiri n'urwango waba ucyubakiyeho mu mutima wawe, uzagorana kubona Yezu. Yezu uramuzitira. Yezu akoresha ibimenyetso byinshi atwigaragariza, cyane cyane mu masakramentu ayo duhabwa kenshi kurusha andi, penetensiya n'ukarisiya. Mukristo, uhimbaza ute misa ntagatifu? Wibuka ko muri buri misa Yezu akiza ku mubiri no kuri roho, kandi agakiza n'abataje mu misa, cyane cyane ba bandi batagerayo bakadutuma ngo mudusabire, kuko mu misa nyine Yezu yongera kutwitangira ngo adukize. Muvandimwe, buri gihe cyose ugeze mu misa witeguye nawe gukira. Ujye wifungurira amarembo, uyagure, uhe Yezu karibu hose, wirinda kugira aho umukinga. Umunsi umwe urugo rw'abakristo, umugabo n'umugore, bwari buke bazinduka gusoma ijambo ry'Imana mu misa, kuko ari umunsi w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. None iryo joro barara batongana rubura gica. Ariko kubera ko ari bo bombi bari bari kuri gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana kuri uwo munsi, nuko barihangana, barimwamwanya, baraza mu misa, bagera ku muryango wa kiliziya bakiri gutongana. Noneho umugabo n'amahane menshi abwira umugore ati, nitwinjire mu kiliziya tujye gusoma, ariko misa nirangira kirambona. Ye baba we, Mukristo, ntugatege umuvandimwe wawe iminsi ngo kirambona. Nuko mu gihe cyo kwifurizanya amahoro, murabyumva ko ari imbere korona itarivanga, abantu bagihoberana bigaragara, padiri ati nimwifurizanye amahoro ya Kristo. Buri wese ahobera n'uwo begeranya amubwira ati, guhera ubu ndi umuntu mwiza, ndi umunyamahoro, sinzongera kukugirira nabi. Wa mugabo areba hirya areba hino, ukuntu agiye kuva muri uwo mwanya ngo ajye guhobera undi muntu atari umugore we, ashaka gusimbuka ngo ajye hirya ahobera undi, n'umugore we ahita aseka. Bombi bahita barahoberana, babwirana ya magambo padiri yavuze. Niko ko barasohoka mu kiliziya, ntibongera kurwana cyangwa kwinjira muri kirambona. Ndi umuntu mwiza, umunyamahoro, sinzongera kukugirira nabi. Yezu ubumwe bwacu, Yezu aratunga n'abavandimwe, kandi akaduha kwiyunga ubwacu, akaduha kunga ubumwe nawe, nuko tugakira. Nawe rero Mukristo, fungura imiryango yose igihe ugiye gusenga, yewe n'abandi ngo bakubuza amahoro, abo mutavugana, abo mutumvikana, abo wita abanzi bawe, abaguhemukiye, abakurenganya. Mu misa, mu isengesho, ujye ujyayo wisabira, kandi nabo basabire. Nujya no mu gihe cyo kwifurizanya amahoro ya Kristo, ujye uhobera ku mutima nk'uko tubigenza ubu ngubu, uwo mwegeranye uruzi, ariko uhobere ku mutima n'ubundi utaruzi, mwashyamiranye, wa undi mwatonganye. Yezu kubera ubugira neza bwe, uzajya kumva wumve ya mahoro yamugezeho. Nibwo uzabona wa mugabo rero gutaye mu nzu y'ikode akugarukiye. Nibwo uzabona wajyaga guhemukira aje kugusura kubera Imana. Yezu atanga amahoro bavandimwe. Yezu arakiza kuba mwizera. Yezu yunga abatatanye. Yezu akemura impaka n'amacakubiri, agahuza imiryango. Muvyeyi, umva ukuntu Yezu agira neza, nawe ngwino agukize. Igituma hondi hagikomeza kurangwa n'amatiku n'amacakubiri, nuko akenshi twinjira mu isengesho, akenshi tugashakira Yezu hepfo no haruguru ngo adukize indwara z'umubiri, umutwe, korona, igifu, diabete, umutima, kanseri, nyamara tukamukinga za ndwara za roho, urwango, umwijima. Twaranze kubabara cyangwa twaranze gusaba imbabazi, twarikingiye duhera mu nzu pirizo y'amacakubiri ya Sekibi. None iwacu hahora amashitani, amatiku, amakimbirane. Yezu we, niyemeje kugufungurira, usenye inkuta z'ubugome n'urwango zari iwanjye, maze nanjye nkire mbo umuntu mwiza, umunyamahoro, ugira neza hanyuze hose. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Yesu wandutiye byose.